Good morning. Northeast Windogi News Analysis ta mayam punamangpu taramna okchari. Ngasi Impal da phongna kiba pause sing de yawba maru oiba pausing khananaba gidamakta. Aikogi studio sida lengsen duna lebiriba si Manipur gi saknairaba All Manipur Columnist Union gi General Secretary Oza Saugrakpam Bhubol ni Oza bu han mamaktada taramna okchari oza. Thagachari oza. Ngasi gi pauche ayamba da phongnari base oza aikogi Prime Minister Narendra Modi na Manipur da lakani haiba khongchat asiga mari leinana haijaba tare ngasi gi pauche ayamba da phongnari ba pau ayamba se aikogi mahak lakpagi khongchat asiga mari leinaba ngakta oire aduga oza aikogi pau amana Churachandpur da gurung chatkadoribra Modi lakpagi sem saba sing tudek tuna mai thakre security ga phunakre haiba pau mi yaure oza pau asiga mari leinana mamangda mayamna aikogi mahak lakpagi arrangement preparation na chingba tongan ba khongthang kya ma lokhatna ba su ui aduga mahak lakpase aikogi positive expectation da mayamna aikogi welcome tawbagi mong da leinarambani adugu ona taina boi mong da smaina aikogi security ga phuna ba dei mahak lak Prime Minister lakpagi same saba sida tudek ba mai thabana chingba lakpase oja kamai yengbi Tajida yam phajaba kanongi headline haiba tare hojik Prime Minister laktabagi kanose sigi matangda hojik pusalakpaje ahanmakada ngasigi Northeast Window gi viewers sing kai kunaba thamjari lona yaifa pawsin su pijari aduga yamna termon oiba yamna khoigi chahi ahum mayada khoi yamna awaba phibam amanda lakpajida ko sibauda nong tang yengba lakhidra Prime Minister sina hayeng lakani haibagi sinbasini ko aidi amaromda tajida haujipodi thajadri ni aije ko government gi formen oirabauda lakto manda mandi Manipur sima tasengna neglect phajana tauba haiba tare ko ngasi miyamna khoisaunariba adagi pendriba ko even misi mina thoba sauba to palaibak ta genocide akoi Bosnia da adagi Colombia da ko adagi Cambodia da adagi toan ba mafam sing da thokiba Timor da kari da thokiba mayam sing sida leiba massacre mayam sing sida siga samana mong da tawna pi anga hat ko tawraba bog ko adagi yung kai tharaba si loi tari bani ka positive yam chakot matam ni ko ki si bog da asagi lakhidaba kanose khanga leihiyo mahakna kanose hayeng lakani haibasineba sidaida kanoni hujik leiriba tajida nong puthora isina lakadori pot asida ngasai Churachandpur da ngarang amu wathok thoe ko sigi mayam sing sini akoigi Bharat ki manungda Manipur na 1949 dagi yaurako matam sida Bharat masagi di adum kanoni magi apamadu di phangni haiba tare ko maramdi Bharat na Manipur si 1949 da loksin giba matamda saigi yamna nungsina mahaki kan state amoina lahen gibra gaina question mama tholok ko kudamoina hairaba matamda khoisi India gi state ta merger tawraga khoi Manipur merger agreement 1949 ko si tawra sangi baga je siga ji akhoi khan da badugna ko yam parsi state ga namjan ba adagi on 64 65 daga union territory state asang namjan ba yam thenga 1972 da state ka pi ba sigi makhada hiram khodi makta ga ngasai gi maning tamna lakhi ba sahi kaya ning tho ratu para lakhi ba Manipur gi adugumba khunai se yam handaba thak ga namma lakhi ba ko tase nang asi miyam gi ho miyam hauri ba khulai pa gi ho hauri ba ga se 1949 da ma ki asang state amoni na torgan federal structure da matam thangi ba ko dan Independence Act 1947 gi magi spirit adagi magi constitution gi spirit mayang na seng na thamaga ngasai gi Manipur aba kano se full fledged state ma part akoi parsi gi mota pitho amaga matam gi miju yam ponde ko mi khudi musi accommodate tawduna akoi aseng boundary ni ko akoi ka jaga ni ko ka khanba wakhalun ga leiram di ko Manipur da suyongna miyam gi penda ba si leiram moi adubu akoina ure British ki ma kanodigi makutagi bahasin akoi ningtambagi colonial kanodu akoina nantho bani di haira kanda British same potu amuk kanoda akoi matau tamaganda ko Manipur da akoi 1949 sa thara pase akoi ui natra sigi example loi laigre akoi sidai da Parsi state agi union territory dagi na thenga 1970 kanatu tu daga state pi ko adu mangla sungai leram da lamgal leram da Mizoram daga Nagaland ga sina hana pithok tan ga tawra yamna akoi da leidana hujina sigi mayam si lakamatamda hujina geopolitics na base tawra kanda akoi kari haiba tare
ꯀꯃꯥꯏ ꯖꯤꯑꯣꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯀ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯇ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯈꯟꯗꯕꯤꯗꯀꯣ ꯇꯧꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤꯒꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2005ꯇꯩꯒ ꯇꯧꯔꯤꯗꯣ ꯇꯥꯖꯤꯗ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯣꯏ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯅꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯈꯪꯍꯟꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯈꯪꯉꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 2005ꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯅꯣꯡꯇ ꯀꯥꯞꯈꯤꯗꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯅꯣꯡꯇ ꯀꯥꯞꯈꯤꯗꯕ ꯈꯠꯁꯨ ꯈꯠꯅꯗꯕꯁꯨ ꯁꯨ ꯇꯧꯅꯔꯤꯗꯅ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯗꯨ ꯁꯁꯄꯦꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯁꯦꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯨ ꯈꯔꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯅꯝꯊꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯝꯊꯕ ꯄꯦꯔꯤꯐꯦꯔꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯅꯝꯊꯕꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯣ ꯈꯔ ꯐꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯨꯕ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯗꯒꯦꯅ ꯚꯨꯠ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯅꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯟ ꯈꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯤꯖꯤꯔ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 3 ꯂꯩꯔꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯂꯥꯛꯁꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗꯅꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯇ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯌꯨꯑꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯌꯨꯇꯤ ꯄꯣꯖꯥꯏꯇꯤꯁ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯗꯩ ꯃꯣꯟꯇꯦꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤ ꯏꯂꯥꯕ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯦꯞꯇꯔꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯤꯁꯇꯤꯛꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯖ ꯑ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯗ ꯏꯚꯟ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ 1993ꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯔꯖꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯠ ꯋꯥꯁ ꯑꯦꯅꯦꯛꯁ ꯅꯣꯠ ꯖꯤꯅꯥꯏꯂꯤ ꯃꯔꯖ ꯇꯨ ꯗ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯤꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞꯀ ꯂꯩꯔꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯗꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯀꯪꯀꯔꯦꯟ ꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯤꯁ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯗ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯗꯤ ꯁꯨꯡ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯪꯂꯥꯏꯗꯧꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯅꯤꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯁꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯄꯄꯦꯠ ꯑꯣꯟꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯉꯁꯤ ꯄꯨꯡꯆꯥꯏ ꯆꯥꯏꯔꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯂꯥꯛꯁꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯔ ꯆꯪꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 1999ꯗꯒꯤꯒ ZRA ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯀꯣ KRA 2000 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ KRAꯒꯁꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ UKLF 1988 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯅꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯀꯣ KNF ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯐꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ KLA ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯅꯩꯅꯕꯁꯨ ꯁꯤꯡꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯦꯡꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯤꯑꯕꯀꯣ ꯑꯃꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ खितंग अखोई मोइजे नागानगा खितंग कनो तौबिदरब प्रोटेक्शन का पामकपा हाइब कनोसी डिमांड होइना लाक्सलकपसिना मोइ पांदम जामगा मानदबनिना हौसु मोइदा याम कनोना अखोई भोलेटाइन ओइरिबो मोइगी पोसे अदुना याम तोइदिन हाना सुनबो मोइजे थोइसे बुजन बपाक ngमोइ ngमजु ngमोइ अदु करिगिनो मोइजे मसक हारपति मानरा कान तोंगान तोंगान कइनो गातने हाबनिदा लाखिबे मतमदा पुन हेता ई मरी तौरगा लाखिबमते नते हाबनिदा अदुना ताम कुकी हाइबसिमक्सी अदुगी ग्रेसन की शेक्सपियर की कन मतमदुदा इवन लेदना 1912 की अदाई पीरियड दादी खरगा लाकांदा मिनिस्टर एरिया कोई ले चलगा कोई मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेशन तौंगमदब जगह दो अदुदा कौगिबा मिन कॉलोनियल वानेबा नको कुकी बताम तिलहौगुमने हाइजे को खो खो करिम यावरम मोइदुइने मोइजे मनुंगदा को हाइबदि तोंगान तोंगान फुड प्लेजबा गातने हाइबनिदा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की ममिंगदुदा खाई मैम ओमजलनब लाक्नबदा अखोई मैम कनसी अवाब ताबनी मोई पांदमसी फंगबसु यारोय ममदी मपुंदे मसे ताब यादब मणिपुरनी एनीवे प्राइम मिनिस्टरना हुजिक लाक्तोइबा पोसिदा येंगाकांदा होय मा लाकांदा करिगुम अफबा तौरंबा करिगुम मैम की लेदना पैसा खरा लाउथोगा सखिदौबा मानबा अचौब प्रोजेक्ट करोड़ करोड़ खरा पल्लगा करोड़ खरा याम पल्लगा को अदम पाउदा हराउबा मिनी गायना खनबगी वखलुंदा कसु लैबा माले मोइजे को अदा अखोइना इंडिया की ओय पॉलिटिकल इकोनॉमी हुजिक लेदिबा अखोइ पॉलिटिकल इकोनॉमी अखोइ येंगजबा अखोइ खंगजेयबा को मरमदि अचौब सेनबम मबा पिथगर कांदा सेनबम जो पाइलामना चिंगथोकिदोइनेबा मोइना पैसासे तांगना थमजलमनी अदगी येंगो बिल्डिंग अम सा मतमदगी चंगिबा सीमेंटदगी करिदगी योते एवरीथिंग मयाम जे लई मतमदा ओनली खुसुम लेबर खरगी पैसादनेबा सिदैदा अदगी ठिका तौइबा खरदगी सेंदों खरगा थममगा अतैदि लोइ पुगिदोइनेबा सिगी मयाम जिगी इकोनॉमी ने अखोइ खंगजरिनेबा अदुना सिगुम्बा मयाम जी कांदा करोड़ लाख लाख लाउथोगजु
crore lakh to 1% 2% katane ba koi sida lehau du infrastructure ka lehau ni hairaga zo aduga thabak ona zo yam mai pakna ngasi bo foundation so ngatani dana aduna sigi level da paisa kha lau thodim jani ga na khanbe gi level da manipuri sing si khanbra haiba kainu ni aduna hujik atai karim to pamde manipur masak khajana khangam ba pami mana lakpa matam sida ko aduga iroi loi bada if he is the real prime minister of India and for the state of Manipur also whatever di ko Manipur gi history ji yenga kanda parliamentary guarantee ama aduga constitutional guarantee ga haiba do article 3 je Manipur da application oiroi Manipur gi unique history ni ma di ko magi territorial boundary si di अखोई pre-existed historically evolved ओइबनी गाइजो खल्ला काना मणिपुर की बाउंडरी से नोय कनो काइबगी वाफम सुंगलै लैते हाइबना लैदना अदुगुम्बा वाफम गसि लाउथोगान आर्टिकल 3 गसि अखोई कनो चतना रोइ गायना ग लाउथोंग अमगदि खरा अखोई दको अदुगा अखोई लैरिबा इसिनि नाउ मयाम से 1951 दगी ममांग द लैमिनर पाइ तारे को 51 मतुंग दि यादे को मरम अखोई से थोइ मयाम से खोइरि नाउफम तादबा लोइबक अखोई कुकी की मरक तो इसिनि नाउ कनो पोमुइ सामि दर खोंजाय नुजाय वारी अखोई द लोइ यावरी अखोई फुल कुंत्रा ट्रेन निपा अपन से अखोई लोइ हिंगमिन दुइनि सिमयाम सिगी फ्यूचर सेम सिदा खुलाइ ओइन सिनरिबा से मसागी खोइरि नाउफम तादन 1951 की मतुंग द लाको इनफ्लक्स को सिगी मयाम से मसिनी कनो को दुगा ऐसे कनो खा हेना ति हाइनिंग बनी सेप्टेम्बर था से नुवाई तब थानी इराबोट की था अकोगी लेदना या फजबा फुरु मयाम की हिंगिंग कामी नबी की थाजु होइबनी इन द मीन टाइम 1949 द एनेक्शन तौगिबो को अदुगी पेरेनी सेप्टेम्बर की हुजिक कनो लैरिबा कनो मगाजि को कोई 7 सेप्टेम्बर दगी हौरगा प्रकाशनाना का टेलीग्राम थारगा मणिपुर निथौदा कौबा अदगी यंग सोशलिस्ट कनोनगा लीग नगा अदुगी अगेंस्ट द को कनो मणिपुर से कनो पुनबि यारो गना हाइगिबो को मतम द फोंगिबा बाइगबट्री पटिकानगा मणिपुर से सोइदना इंडिया इलेक्शन गिदोरे गायना 13 सेप्टेम्बर दगा हाइबो को हयेंगबा नुमिसिगी लैरिनी 14 सेप्टेम्बर द कोई टीएस कोई त्यांखम को मानगा साइगी 1947 दगी इलेक्शन तौरगा 48 असेंबली लैबदुनगा मणिपुर की कनो जी ओपोजिशन तौबगी वारेब का लौगिबा 15 सेप्टेम्बर दा महाराज बोधचंद्र कनो शिलोंग की दम थादोकपा 17 दा शिलोंग दे यौरे अदगी 18 19 साइजनी याम लुरिजे आदे द को अकोई प्रकाशनानगा थेमनबो होनबा यादबा पतेनगा बीपी मेननगा सुनाकंदा लौ तौनरकांदा आर्मी ने ऑक्युपाई तौबा सिगी मयाम तौरकांदा चथरखिबदुना 21 दा अकोइजे कनो नमना साइन तहोलगा साइकोलॉजिकल थ्रेट पीरगा लाखिबा पोट अमा को 15 अक्टोबर दा लाउथोगा सिगी लाखिबा मेरकसिदा लेबा सेंटिमेंट एबा सिगी मयाम सि येंगाकांदा प्राइम मिनिस्टर ना मागी तासन खुंजमजी येंगदौनी अदुगा मणिपुर की अपुनबगी सक्तम सिदा बेस तौगदबनी फुरुप कांगलुप मयामगी ओइबा मरक्ता डिवाइड पॉलिसी सानरी बसे तोकदबनी को अदुना सिहाना थमगे को ओजा अहानबगी ओजाना अखोगी यामना मरु ओइबा वफम क्या मा हिस्ट्री गा मरी लाइनाबा वफम क्या मा थंबी खे अदुगा अखोगी प्राइम मिनिस्टर ना अखोगी मणिपुर लाकदोरिबा खोंगचत असिगा मरी लाइनना हाइबा तारे मोदी गी खोंगचत मांगोइना फुंग्यार बीजेपी गी थौपुबा सिंह सरिक हैनौ केन बदुना केले फुंग्यार बीजेपी मंडल गी थौपुबा सिंह पक्तकना रिजाइन तौरे हाइबा वफम पाव अमसु यावरे ओजा पाव सिगी मरी लाइनना ओजा करी करी गुंबा सुमाइना तौरिबा थवोंग सिन हाइबा तारे तोंगानबा पॉलिटिकल गी मवोंग अमा उबा याब्रा खुदोंग चाबा लौबा याबगी मवोंग उबा याब्रा ओजा करी वफम थंबिनी कने ताजिदा अदुम असि असुमी पॉलिटिकल की ओइबा कनो एडवांटेज से अदुम लै इशू लै करीमा अमा तौतारगदी मरम लै को मरोइना नागाजिंग की ओइबा फ्री मूवमेंट की कनो से रीजन दि बाउंड्री की को बाउंड्री फेंसिंग की मतंग सिदा अदुम कमoi कनो येलगसु लै मरम दि इंडिया की बाउंड्री का मेमा थाइन तोवा तोवा न लैनबा मागी मरीदु हारियो पोसिन को जर्मन वाल की टाइप ता खारकनी गना हाइबा को पोनम थुगाइबा सिगुमगी वारी लाकनी गा हाइबगी कनोदा वारी जु सानखरबनी अदुबु सबचाबा मदुगी कनोदो पीदबदो कनो मरम मदुना ngसाइगी ऑल टाइम इंडिया की ओइबा मागी पीस प्रोसेस सिदना पीस सिदा सोल्यूशन नमता याउदेबा कनो अखोगी फोर्स पीस अमा थमगा नत्र टेक्टिकल पीस अमा थमकांदा ngसाइगी असेंग सोल्यूशन शांति है पोतो ngasi मुदे इंडिया की पोतो उद्रिएबा 1997 की एनएसएन आईएम की हुजगा लैबो शांति की वारी सिदा ताखै सेंग शांति की ओइबा पोसक अमखक लाकनबगी कनो दु उदि हाइबनिदा पोट खुदिंग मक्से अखोई तनेन दगी लोय तोरगा सुरुंगम दगी थोला कांदा लासा लंबी लंफांगनबा मयाम दा ताबदो
crossroad ko at the tunnel's end do amamba ka amdagi thola kan amu lolong manga thum ka phangal la thamma mayam je kanu to budune ba aduna hariba mayam sing si mari akoi gi resign ga tawre ise ma ma gi demand du kanu pigadabani habina singmani ko aduga all the time akoi gi experience ta bot congress na bjp gi kanu sida ikoi da ngasi bhawda asa tong ngai woi ba pot am khok leitaba haiba tare ko loilam gi ba character mayam som tawle ramina ka apspa gi kari gi adagi na nisa bandi gi 1975 ki apspa gi 1958 ki kari gi adagi sigi issue mayam adi popi gi kari gi som lakwa colonial characteristic ko mayam lakpani na ji jo dum loilam gi mikhan gum mani ga na haidar iji ko aduna sidagi kana se asa taw do ba kana haiba tare ko aduna ngasai yam lai na ngasai gi politics sai yamna democracy gi wahan thok laina interpret lai ga leiba nga ka do yamna akamakung pha ba ko chakhot pu khunai ami kanu ni ga na election je hainari bane ba manipur ma si mahau phang da paisa na chat ki ba ko then kana issue da bs taw gi maram yam lai longra ko ni na adum sidi thokani aduna mamang congress ki period to tranga par kanda incumbency factor to akanda adum kana tawi ko hojik sho adum sigi issue jini sida la ije ko maram aduna akoina masidi yamna lumna lawdi maramdi akoi sida leiba politics and politicians and the political administrations mayam se yamna sip boiba haiba tare ko miyam gi blood chuppaga to ba man ba gumba adagi human rights ki issues ma kase yam lai na low ba ko namadi privacy mayam ji yeng kan da ngasai ki adum na pen da na tawko kholaw mayam ni adum khara tawrakani haiba tare ko hoi thagachari oja aduga ekhoi wangkai kendra gi MLA thangjam arun kumar na phongdok khiba wafam dai khoi Prime Minister Modi lakpagi khongchat asina ingtapa hanjilak ba haibase magna phongdok lamba wafam gi makha pon gani haina phongdok ba aduga PM gi khongchat asina Manipur da ahong ba ama soidana purak laba yai haina ma gi positive expectation oiba wafam thambiri haibitare oza gi oiba wakhalon da di oza ai khoina positive expectation asimak adum khanba yabra oza kari wafam thambini Tajida all the time akoi yam pessimist kano woibagi laina su na bani yam phajaba question ni arun ko gi MLA arun gi post kai ko yam chumba wafam ni ko aduga prime minister ji adum bharat ki oina di adum khara adum popular kana wai khala be emerging leba kuntra ni phu me asat ko mani india gi ju state kuntra gi mathak ta sat laga ko aduga adum hana suno tawriba genocide action thoiba dagi chaos thoiba unrest thoiba mission mian war be sahi hum so manipur da nong ta lak da ba ni ko na yeng lakani haibai wani ado akoi asa si akoi positive kana da akoi ko yengi karigumba khara phana tawrba gi adum karigumba miyang gi oiba interest ko apun bagi saktam da ka henda ba mayam si akoi asa tawi ko adu khabar jing di khara haire ko pesa so bu sembung khara ju pora ga development gi kanu sida akoi da kha tawni ga na haiba si ko aduna akoi asida zum hayori duni development gi pot mayam du yam genuine to honingi aduga human rights kumba yam maru oiba fundamental rights mayam constitution na firiba UN gi 1948 ki universal declaration of human rights ga firiba ko aduna sigi lairiba provision mayam singse masi phajana respect tawraga yam dignity leiba people lama oheningi adu summe asai gi kano honorable MLA kano arunna hairiba Modi na hayeng ngangba haiba mayam do madui makha poli haije tasengna ai haiduni manipur miyam gi interest ta sai lising kaya la aba manipur gi territorial integrity aduga masta khunda minari ba phur kunta ni pam apan gi oiba apun bagi masakchi understand tawraga sai mang haibu manipur history ji padana tang khangbi ra kanda masi kaina ba yada ba pot amani ko na haira kanda ko gi territorial ji constitution guarantee natra parliamentary guarantee ama pibagi process ram daga lauthopaduna hena koina pami ko aduga karigumba soidana kotana ngasai yam thawa sadabagi chahi ahum ji angang masa pisang na pibaw da tamthina halaga jiri turian ga langda khota ba mayam ko aduga mayam thokra bawda madigi satra mahiroi sing sum mate khara koi cha ba da thakno pha hak le khanga bawda ko adigi campus tagi
Kamal Babugi wari lady than a con. Singmi mangrove, the kind of Tawa Sadava, Steda, can highlight Tatpadon, Tatpagi, can no later of the section the wa, Pibum Zida. Hayeng wa nungang bakot pada am sectarianism way ba natraga injin khusin baga tawraga di adum bahana irang lei tam ni kono Nepal na koi origin dana Modi gi wa hayen Nepal gon basu yari poni Manipur da ko si ju section lagu dong ni hai bani da aduna hayeng am section na ngang ningi ko huji si malem gi lei ba pot asida Nepal gi achau ba Indonesia da thoki ba Bangladesh ki thokri ba koi noina kana adum kana jemiang gi ba kena se kalak pose masih phumma leiba akoi dormant bol kena bang pokhai rak buduni da masih kena ni muk kala ise ko ana sigum basi kena honorable prime minister ngang thor ko wahi ma kha ju pon kani maram di hojik se thamoi da prok sak na mi mayam je khang ngam da na wa na ma sam su kaina bagi adigi manung kaina bagi sagai da adigi sahi sang sina leibala khoi lambi sat ya da bagi highway sat pa ya da bagi adugi mayum da hanjan bi ya da na usiki kanu da relief camp da leibagi relief camp da mu khang mo mak da na pi angang ma sam su gi lai su leibam yarak da thana thori ya na sijalak bagi ko sigi gravity se feel to ba ama sangi ha bani da leader ni ne thola ga di ko aduga madu thum manage tori bani adu to bani ha bagi wakhalon sum chat laga am half hearted oi bagi oi thokhiba ngata ne ba politician jing je adum kan na koi lusing bani akoi na khan bani adu budi ko adu bu hai ba sing je committed oi bi ha bani dedicate to bi ha bani da amuk su madu gi oi ba ai ni da leader khalam nei ning thong nei ha ba sum ya ga dong ni ha ga madu gi lan thum tanjan ma ko chan ba de gi haw thum sa bi khot bi kai no rom da sam kano si ying kano sangi hai bani da aduna prudent society pluralistic society communities me interest ba pe ka phuru kharam nei ri amole amal nei ri mayam se maringi kari gi mayam interest mayam se yam kom na ying ba hairaga madu ma punsi ka thokpa mi sing da politics to dong ni hai bani da aduga aduna magi maming leiba posak ama akhoi gi ohedo Abraham Lincoln akhoi ningjang ni dana slavery se kano kalo to bugi adu si natraga di mana lanthum mayam le ga lanthum leiba mayam sat khre du itihas ki kano kangkhong da uphul loina loi mangi ni haibani da heng sigar kan da ko adu si mayam ji yenga kan da dedicatedly thabak to biyo miyang gi damak da haibani se aduna prime minister gi uji honorable MLA Aruna hariba prime minister na heng ngang da wangang sagang si mayam da masina nongan baga madugi oiba reaction de dum khara leirane ba ko on hayeng maksisu adum miyang gi protest to pen da ba haibam thok da miyam haire idina khang ngam gi wang da lalak toine ba aduna tasengna khoi welcome to what is it anyway mai gi lamdam ne na leirabani na akhoi da khanga da ba concept na akhoi ji within the constitution da leiringai manung da su akhoi gi di Manipur gi sakam kai bi aroi phurup sing gi ing tap lai minari ba si kai bi aroi haibani sing je si gi sing phasa understand to ga wangang bi dong development to dong ne ta thang ge ko hoi thagaje oja aduga akhoi gi prime minister lak ba gi khongchat asiga mari leina ba nga ta yam ba wapham oi renga sigi se oja du makhata na akhoi gi sek mai kan ba nupi luf imagi maira amadi people's progressive Alliance Manipur PPM gi khoi gi thomi taruk na saba mi hut nai khoi gi tongan ba memorandum pishan bai tareuza su extension tawri ba hadi keno amasung UPF amadi MHA ka haitare yana khibado national highway gi kanu sing so hangtu e hana yana khibo wafam do hantu hadi tongan ba condition kya am lak ba hadi buffer zone jingba nga kadamni haibo wafam lak khibo so thengnare dana oza adugi wafam do su extension do handu adigi free movement lehalu haiba tongan ba memorandum pishan ba ga loina na PM lak pa khongchat asi Assam Mizoram da paikhat kadaba project sing yengsin ba lak pa da upai leitabadagi Manipur da lak pani haiba tongan ba blame ama haiba tare oza wafam si lak oza kari wafam thambini aduni kananje thajaba se supam thambang mandaba se miyam ji da ko akoi gi thajaba haiba se kano amutang mang haragadi kano khoi punsi supa adum kano singnadna lai harim ni ko amana maruki thajaba waro adagi ibung manungi lekai gi thajaba bai thajaba was mang haragadi gai akoina thajaba manga isi 1949 di manga lakpani na ko adum hojiksu dum ithar thajaba kainom tawo matam da si moigi weba attitude na puhan bane ba ko center gi kano mayam tuna magi sab chana ngasai gi policy program da bs taw da ba do kamara maduna hairiba imagi mairagi kangu na ga tore isi khoi miyam gi ihun ne ba mana hairi se ko amaram di free movement su lok thu ga hari ga se su si kanoni
maram chadana tawre phare adu extend muk kana tawre kana phare ko nongalaga amuksu da yauri ba kangu duna su itchep di manipuri ti kai ba sunga yaro ya ba masana ya jar ga sign tori ninga ji tawtho kanda akoi da buffer gi kano leite kana masida ahong ba leite kana buffer ji kana matam da kana na recognize tawgi po no ba state amsung central government nga sibo to cm thokana si buffer zone ni hai ba ma lei sunga yaro ya ba lei leite ba ko leite masi popularize tawraga lehenna ba khona ba highway itchep si magi ek lo mayam dai ni ko angan matam gi legre even to kana 2000 sai gi kana daga leidana ngasai highway gi protection gi magi kana free zone we hen gedong ni gaina highway ga ji politicize topselak ko kana gi khulai wena sinar pagaje aduna asai gi lambi di hange kari pot kara pothok pusin understanding gi makha da yagani aduga maitai community di chatpa yaroi gaina highway gi man bagi kanu ga yoksalak ba yamna lebang masa ta da ba highway tare ko sigum ba se adum yinga leithok ba tare center sina asai gi nahan tawgi ngai tha phadri hoji ground ni thugai ba horam ne ba natro ground ni thugai ba horam ni kaigino hai kanda kanu si mai ground du nga kani har kana soi tawgi ngarang nahan da ngai he no highway hangani ko kani na tawnari ba mayam sida highway satpa du da sai gi maitai community di satpa yaro highway wahan thok leiba wangang ngang ga sai gi kanu si maitai si la handana ba salandana ba tawraga sai gi emotionally amuksu sai physically di namdana kana tawredana si phodi thugai na khanjal ka psychologically threat pira kana akhoi si adum changak ki hen bagi concept to aduga do sum phauri haimni da adu asai ri ba central force mayam sinna people gi protection gi maming da makoi na marum du da adugi mayam do loi tawra kana akhoi le threat tu sanare ko ta sengna akhoi da madu gi kanu se akibadi leitabane ba ta sengna sai central force na nga ga moi khara thamamdraga di nahan khara ju nakhai mu cheng dong ni ko si mayam si yenga kanda sai gi reality wahai jadi phajaba adagi kano ka internally displaced person mayam ga si kan hanjalana ni hai kanda khoi sai gi valley gi periphery de leiba jaga khara daga he hanjalaga susanpur go mori gumba asengba khoi leijaba even susanpur hai susan maharaj gi maming no thon gi ba lam ni ne si valley de salam ba lam ni ne horopada ko sigma mayam ga se yeng da bida khoi toling yani ama toling yani ga na hai ba se masi kano mayam sina thajada ni imagi mera sina chengna hari ba education tawri ine ba si ju yam clear oi lam godong ni hayang prime minister lakum tam si da yam freely kano khoi gi leidana sai gi free zone oi ba highway am oi ga da bani ko sigum ba ga si assurance pirang godong ni no ground thugari ba kano mayam do thugaram ni na madu ebro ta godabani ko hai ben singbal la ise asimasi tagadabani aduna akhoi matang sida akoina yana maru oiri badi influx saibase ngamasina loi thon manga tani akoi leidana sai gi 1951 gi matung da lakpa mapan gi sanglakpa mayam sing ase masiga india gi geopolitics ki oiba posiga punjan nara kanda proxy war makhan mayam semkhal akanda india gi interest mayam mama at the cost of the peripheral values ko state ki value mayam je masina maman pira kanda sai Chinese ki oiba China gi influence America gi influence leidana imlo no mayam je masi yam seng genuine mena international politics international relations na based tawra kanda ko wa culture gum kari gum yam sem kala kanda tawra di khraju phagadong ni ko hojikti india masamak su bangladesh ka mari faraktre myanmar ga faraktre even leidana nepal gi issue la nepal gi ran thoki ba outset oi gi ba prime minister masana india da blame to horakre samai to na pakistan gi mayam si yengura kanda india gi ori ba magi geopolitical process and practices ketang humanitarian to based to wa duga yam aggressive oi da ba ya kanom da ko sanghaning bu lei aduna imagi mairana pukhalari pose miyang gi ihunni miyang gi akanoni ko apambani and si khangna accordingly hojik leiriba prime minister ki visit aduga magi makhada leiriba administrative ko the bureaucracy gi ko mayam singa sina ka the
ꯂꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯄꯣꯄꯤ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯥꯡꯍꯟꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯀꯟꯖꯔꯕꯦꯇꯔꯅ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯡꯃꯥꯏꯁꯤꯡꯗ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯄꯣꯄꯤꯁꯤꯡ ꯂꯣꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯧꯅ ꯃꯔꯨ ꯍꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯤꯖꯟ ꯌꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯄꯣꯄꯤꯁꯤꯡ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯡꯍꯟꯅꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ Principal Chief Conservator Forest and Head of Forest Force Anurag Bajpaina ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤ ꯇꯥꯖꯤꯗꯥꯒꯤ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯏꯀꯅꯃꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯩꯁా ꯃꯅꯤ ꯀꯣ ꯃꯅꯤ ꯄꯋꯥꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯈꯪꯗꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯉꯝꯕ ꯁꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯍꯣꯜ ꯁꯣꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯥꯔꯝ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯚꯤꯂꯤꯌꯟꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯦꯛꯇꯔꯤꯌꯥꯅꯤꯖꯝꯅ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯏꯟꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯁꯜꯂꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯅꯤ ꯄꯋꯥꯔ ꯃꯁꯟ ꯄꯋꯥꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤ ꯄꯋꯥꯔꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯀꯜꯂꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯣꯄꯤꯗꯨ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯣꯄꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯏꯟꯀꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯚꯟ ꯒꯣꯜꯗꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯡꯒꯜꯗꯨ ꯁꯤꯐꯇꯦꯠ ꯇꯨ ꯗ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯔꯤꯖꯟ ꯒꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯀꯅꯃꯤꯁꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯥꯔꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯣꯔꯦꯟꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔ ꯈꯣꯠꯂꯒꯅꯦꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯣꯏꯁꯟꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯗꯤꯐꯣꯔꯦꯁꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯦꯗꯦꯁꯟꯒꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯁꯤꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯀꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯏꯐꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯐꯪꯕ ꯍꯧꯔꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣ ꯐꯥꯔ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯤꯗ ꯐꯦꯛꯆꯨꯋꯦꯜ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯥꯖꯤꯗꯥꯀꯣ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯕꯁꯤ ꯁꯣ ꯐꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 15,000 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 496.3 ꯑꯀꯔꯁꯀꯤ ꯂꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯥꯡꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄꯒ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯦꯜꯂꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯀꯣꯛꯇꯅ ꯊꯥꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯎꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝ ꯌꯧꯔꯛꯇꯣꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯊꯥꯗꯅꯕ ꯂꯥꯛꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯃ ꯆꯨꯝꯃꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯄꯨꯡꯆꯨꯝ ꯆꯨꯝꯃꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯄꯣꯄꯤꯒꯤ ꯏꯀꯅꯃꯤꯁꯤꯃ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯣꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗꯤꯃꯣꯂꯤꯁꯟ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯃꯨꯊꯠꯅꯕꯒꯤ ꯂꯥꯂꯣꯡꯗ ꯄꯣꯄꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄꯣꯄꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯏꯟꯀꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣ ꯐꯥꯔ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯔꯤꯀꯣꯔꯗꯦꯠꯇ 2,500ꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 18 ꯐꯥꯎꯗ ꯗ꯭ꯔꯒꯀ ꯁꯦꯟꯅꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯀ ꯁꯦꯟꯅꯕꯗ ꯐꯥꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯔꯤ 3,000ꯒꯤ ꯃꯌꯥꯗ ꯌꯧꯔꯝꯕꯅꯤꯀꯣ ꯂꯦꯇꯦꯁ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠꯀꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯋꯦꯗꯔꯒꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯊꯣꯛꯄꯁꯤda ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤꯌꯨꯁꯤꯑꯦꯜꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯃꯤꯒꯤ ꯄꯤꯌꯨꯁꯤꯑꯦꯜꯒꯥꯏꯁꯤ ꯈꯔ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯈꯔ ꯊꯕꯛꯀꯁꯤ ꯑꯐꯕ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯇꯧꯖ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯣꯄꯤꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗꯨꯗ ꯊꯨꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤꯌꯨꯁꯤꯑꯦꯜ ꯐꯥꯎꯗ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯇꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯃꯃꯥꯏ ꯈꯨꯔꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯄꯥꯎ ꯐꯣꯡꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯇꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯃ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯨꯀꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯋꯥꯔꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯑꯦꯖ ꯑ ꯍꯣꯜ ꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄ 51ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯛꯆꯨꯑꯦꯜ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 1881ꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯇ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩ 25,000 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 384 ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯗꯨꯅ 2011ꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ 4,35,265ꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯦꯞꯔꯨꯞꯂꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯤꯖ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯥꯒꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ 7 ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯁꯝꯊꯤꯡ ꯑꯗꯣ 8 ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯁꯝꯊꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯔꯦꯠꯇ ꯍꯦꯟꯀꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤꯗ
ngasai 13.19 gi chang da ka khatlaga kano si songkhrabane ba sigi mayam si factor ani jine ba sai popi gi economy si illegal immigrant na use tor kanda kano ko India gi geopolitics ki saruk amada tongsillaga ngasai gi kano se Manipur demolition theory chathara kanda sai Chinese state ki mangama manglakpagi manungda laiba pot ngatane ba ana sawhraba India gumbana kuki si Manipur thuiba wathok kharasi nung phadana loisan ba ya pone thawida loisan lo yaina kana loisan dabani haiba sima summedana adna responsibility je adum kana fix taweba center da ko mana power lai ni hari ni power gi lebak ni phusal eba prime minister ni ko ana sima yam si yeng kanda akoina hariba kana popi gi kana se yamna akoi sia drug ki popi gi kari gi mayam se yamna section akoina kan miyam na su kan yangudobani changthang yangudobani maramdi masina not only environmental degradation da natana mi bi health mi bi khunai bharat isim asi victim wer kadini ko noma ko da ja thau hoi thagachari oja aroi bada lakjage Manipur lenga ki cabinet mi famna approve tawduna Manipur lenga ki makhada chalaiva institute ama oikhrabasu hojik phawba Jenims da thabak tawriba staff singi oina khoi gi Manipur government employment lease agent gi process loishin dabana khoi ki khudong cha daba kya mayok na ba ga mari lena na khoi gi association for all non teaching staff Jenims ki maikai khoi gi MJL process loishin drabadi Jenims ki staff sing pongjang changsin na ba same chari haiba wafam la liuja paw mi yauri haijaba tare masi mamang da su sumain hek process MJL gi matang solution bidaba mamang da su khoi gi lecturer kangbu gi ama koina matam sangna regularization di piraga kano tawdaba gi problem issue haiba tare mamang da lei ki sumain hek Manipur da lady base oja kamaina ubige oja kari thokta na ba kari wafam thambini hoi kanani yam employment anagi sigi kano da government ji run tawbada toan sector da soba thabuk toribe employment mayam sing se yamna maru oibani ko hoi makoi si thoina moi life si engage tor kanda lairiba entire population ta kana bi state ki ko mayam sing si gi welfare gi damak makoi lairi ni ado moi gi tawon tokpa some rules and regulations acts mayam ma lairiba se masi matam chan sana moi pibam koi gi thokpani ko moi gi right ni maram ne moi gi whole life to dedicated kanoni to their service ni ko aduna si mayam si yang kan ta hum thokpa sing MJN gi kari gi mayam lairiba mayam sing si sat samthok piraga thabak ti pire har kana thabak pi bidu gi magi pay commission gi 6 pay gi 7 pay gi ko 8 ke wari lagtana sigi kano mayam process mayam marak sida kana si dang thopi ra ka regular ni ga na ta har kan da phau da harau hal kan da ngasai gi hu tok du je kana modi na pa sha kha ta thadar development khara lau tho ma ga akoina harau han bidu gi kana wakhal no khami sumaina graduate kana ji woi re ga adu ga regulation ni tawre har kan da tha gi adu phungam thoi aduna hisab ta lupa lak aidi phangdaba paisa phanggadaba asada lak kunthra phangdolai ni phu phangdolai ara harau halaga ko sigi mayam sigi problem ngata ne aduna particularly for the Jenims health sector da laiba pon yamna maru oiba aduna sagi doctor laire adagi my nurses laire then staff laire ki mayam gi pot mayam si collectively ang sagi health services ta la akana layeng ba kholaba mayam sing si laktuini ada moi gi wakan nuai ta ba moi gi kana laiba hai base it will affect to their service ta masai gi effect khara dim tong ne wa ka yam nuai ta na kari ma thabak to bu si ngasai gi magi result phagan de na ko aduna kono health sector daga laiba employee mayam sing si gi yang kan da yam thuni address to bi ga da bani not only for those employees ki na ta mi da for the sake of the whole people of the state ko aduga sigi mating lo ri mayam se aduna sigum basi yari makai not only kana Jenims kata na ata ite laihori ba mayam sing asigi yenga kanda employment gi ba policy je phasana kanu tor kanda magi hoi ngaibam to ko matam lejera ga su magi reasonable time habam lei ba matu gi beyond the la kanda hesitation gi pot am lakti ba ko histadi kanu ma thabam to matam dane any line ji dane heta dhana phamdri bo na traga wathok thok tri bo thugai dri bo pa kanu se sum ta da gi thabak to do be am lei ba gi culture am khakta sagi lei ba se masi
ꯁꯨ ꯐꯠꯇꯦꯅ ꯂꯧꯏ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯒꯤ ꯖꯤꯅꯤꯝꯁꯀꯤ ꯑꯦꯝꯖꯦꯜꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯣꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯂꯦꯖ ꯀꯣ ꯔꯥꯏꯠꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯂꯦꯖ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯧꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯆꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥꯕꯨꯁꯨ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯣꯖꯥꯕꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯦꯅꯥꯂꯤꯁꯤꯁ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ